Hello bakunzi ba Kimwe TV Show, twongeye kubasuhuza neza, twizere ko aho muri hose mumeze neza cyane. Uyu munsi rero amakuru w'imikino ni menshi cyane. Umunsi twashatse kubagezaho ibintu byaranze shampiyona y'u Rwanda Primus Nations League muri iyi weekend. Muri weekend yari amakuru menshi cyane, abakunzi ba Kiyovu mu marira menshi, abakunzi ba PRFC mu byishimo, aba Rayon Sport nabo bari kugenda biyunga n'abafana kuko iri gutsinda. Mube hafi rero mwebwe mukore subscribe kuri Kimwe TV Show. Ubu ngubu tugiye kubagezaho uburyo amakipe yanyu yitwaye muri weekend, uburyo zagiye zitsinda ndetse n'izatsinzwe zose tugiye kubibagezaho rwose. Twinjire no mu mukino turebe ese habuze iki kugira ngo ikipe yawe itsindwe, wowe itsinzi ku ikipe yawe wayibonye ute, byose tugiye kubibagezaho rwose. Mube hafi ubu ngubu ni ibintu byiza cyane. Mbere na mbere we cyo mwisabira wowe utarakora subscribe kuri Kimwe TV Show, icyo nakwisabira kujya ujya ubona amakuru meza y'imikino kandi ameze neza cyane, kora subscribe kuri Kimwe TV Show ukande kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru buri uko tuyasizeho rwose. Twihuse rero n'amakuru yacu hano mu Rwanda, duhereye ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yari ifite umukino ukomeye muri weekend, n'umukino yari yakiremo ikipe ya Marine FC. Ni umukino yasabwaga gutsinda kugira ngo yegere amakipe yari guhatanira igikombe cya shampiyona, kuko nayo iri hafi cyane rwose, zirayirusha amanota abiri hagati ya Kiyovu na APR. Ntago ari amanota menshi cyane kuko nayo haramutse ikora ereri muri zo yahita nayo itwara igikombe cya shampiyona. Ni umukino rero ikipe ya Rayon Sport yakiriyemo Marine, umukino yakiriye kuri stade ya Muhanga, kuko kuva regional yatangira gusanurwa Rayon Sport yahise ijya kwakira imikino yayo Muhanga. Ni umukino rero yakiriyemo Marine FC, biza kurangira Rayon Sport itsinze Marine ibitego 2-0. Ni umukino witwa Leandre Onana yitwayemo neza cyane, aho yatsinze igitego cyiza cyane rwose, yeriminye nk'abadefenseri nka batatu. Umupira yaraturukanye mu kibuga hagati, yerimina abantu, n'umuzamu araza aramukambakambisha neza araryama, ubundi igitego agiterekamo yitonze. Ni igitego cyiza cyane rwose. Ni umukino rero byaje kurangira ikipe ya Rayon Sport yegukanye amanota 3, tsinze Marine ibitego 2-0. Abakunzi ba Rayon Sport rero ndumva weekend yarabaryoheye rwose, byari ibirori gusa. Kandi ubu namwe mwamaze gusatira Kiyovu Sport nyuma yo gutakaza kwayo, mwamaze kuyisatira ubu muri hafi cyane, ku buryo umukino umwe usigaye iramutse ikoze reri na APR gakorereri rwose, namwe mwaba muri hafi. Ubu namwe ku gikombe muri abakandida kabisa. Twikomereje n'amakuru yacu rero mu ikipe ya APR FC. Mbere yuko ariko dukomeza mu ikipe ya APR FC, reka nongere nibutse umuntu utarakora subscribe kuri Kimwe TV Show ntanyarukireho rwose akore subscribe, akanda no kunzogera kugira ngo aya makuru ashyushye cyane kandi aryoshye ajya mugeraho ku gihe. Dukomeje rero mu ikipe ya APR FC, ni ikipe nayo yari ifite umukino utoroshye. Ni umukino yakiriyemo ikipe ya Rwamagana City. Ni umukino wabereye i Bugesera kuri stade ya Bugesera, kuko ubu ngubu niho APR nayo iri kwakirira. Ni umukino nawe utari woroshye cyane, ariko APR yaje kwitwaramo neza, ibifashijwemo n'umusore wabo w'umwataka waje kuba atsindamo hat-trick kabisa, yitwa Shuti Innocent. Yaje kuba atsindamo ibitego 3 wenyine. Bivuze iki rero? Nk'uyu mukino warangiye APR itsinze Rwamagana ibitego 4-1. Bivuze ko APR yahise ifata umwanya wa mbere nyuma yo gutakaza kwa Kiyovu Sport. Ibi rero bikaba byarashyize Kiyovu Sport habi, ndetse bikaba byaranayikuye ku gikombe nka 70% rwose. Ubu ngubu bikaba bitakizeye igikombe. Iyi weekend rwose ikaba yarasize abakunzi ba APR FC mu byishimo, ndetse n'aba Rayon Sport mu byishimo byinshi cyane, ahubwo igasiga abakunzi ba Kiyovu Sport mu marira. Tukivuga kuri Kiyovu Sport rero, nayo muri iyi weekend yari ifite umukino, n'umukino yari yakiriwemo n'ikipe ya Sunrise kuri stade Golgota. Ni imikino yose yabereye ku isaha imwe, kuko ari imikino ya nyuma iri kubera ku isaha imwe kugira ngo ibintu bya fixing bitaza kuboneka mu mikino. Ni imikino rero Ferwafa yahisemo kujya ku isaha imwe kugira ngo amwe mu makipe ataza kujya gukina azire zindi kipe bahanganiye yamaze kubona. Twikomereza rero n'amakuru yacu, tugiye kuvuga ku byabaye kuri Kiyovu. Ariko mbere na mbere kanongere mwibutse wowe utarakora subscribe, kora subscribe kuri Kimwe TV Show kandi no kunzogera kugira ngo aya makuru rwose ajahora ukugeraho neza cyane. Mu ikipe ya Kiyovu Sport rero yari amarira menshi cyane, byari ibihombo bikomeye kuri perezida wa Kiyovu Sport Mvukiyehe Juvenal. Mu kababaro kenshi cyane nyuma y'uko ikipe ya Kiyovu Sport itsinzwe na Sunrise igitego 1-0. Ni igitego rero cyashenguye imitima y'abayovu. Mbega gutakaza uyu mukino byarababaje cyane, kuko iyo batsindiye umukino byari kubaha amahirwe yo kuba bazegukana shampiyona
shampiyona bamaze imyaka 30 badatwara rwose, gutsinda umukino byari kubaha amahirwe nka 80% kuko umukino wa nyuma bari basigaje bari gusabwa kunganya byonyine bagahita batwara igikombe cya shampiyona. Ntabwo byabakundiye rero kuko ikipe ya Sunrise rwose nkuko stade yabo yitwa Gorogota yarabafashe rwose irababamba neza cyane, bakubita igitego kimwe cy'ingusho rwose bataha bimyiza imoso. Uku gutsindwa kwa Kiyovu rero kwahise gutuma APR FC ifata umwanya wa mbere, kuko ubu ngubu turebye ku rutonde rw'agateganyo APR FC ni ya mbere n'amanota 60 ikaba yizigamye ibitego 25, mu gihe Kiyovu Sport yahise ijya ku mwanya wa kabiri nayo n'amanota 60. Murumva ko zinganya amanota ariko ibitego bizigamye biratandukanye, kuko ikipe ya Kiyovu Sport yo yizigamye ibitego 15. Murumva ko rero hagati yaho na APR harimo ikinyuranyo cy'ibitego 10. Rayon Sport yo ikaba iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 58 ikaba yizigamye ibitego 17. Bivuze iki rero? Nukuvuga ngo ku mukino wa nyuma ikipe ya APR FC izaba yakiriye Gorilla, mu gihe Kiyovu Sport izaba yakiriye Rutsiro, naho ikipe ya Rayon Sport ikazaba yakiriwe na Sunrise kuri stade Gorogota. Bivuze iki rero? Twinjiye mu mibare ku mukino wa nyuma kugira ngo Kiyovu Sport ibashe kuba yatwara igikombe, nuko yaba yatsinze, mu gihe APR yaba yatsinze Gorilla nk'igitego kimwe ku busa, Kiyovu Sport bisabwa ko yaba yatsinze ibitego biri hejuru y'10 kugira ngo itware igikombe. Bakunzi ba Kiyovu Sport murumva ko ari ibintu bigoye cyane, bisa nkaho igikombe rwose mwagitakarije kuri stade ya Gorogota mukimara gutsindwa n'ikipe ya Sunrise. Hanyuma rero bakunzi ba Rayon Sport, APR iramutse itakaje na Kiyovu Sport igatakaza, mwebwe mukitsindira Sunrise, igikombe rwose mwahita mucyegukana. Nubwo bigoye cyane rero APR rwose sinyeka ko yazatakaza kuri Gorilla kuko ni ibintu bigoye cyane. Ndakeka APR igikombe yaramaze kucyegukana rwose. Rero abakunzi ba Kiyovu Sport rero mwihangane, bibaho nyuma yo kwirukanka ku gikombe imyaka 2 mugenda mukibura, kandi ku mikino ya nyuma 2 ya nyuma rwose kwikina bibananira. Mwihangane nyine, ni ibintu bigoye cyane kubyakira, ariko mwihangane mutegure sezitaha. Ngaye nguko rero ibya shampiyona yacu yo mu Rwanda Primus Nations League. Kugira ngo rero uzamenye uko byarangiye ndetse umenye n'ikipe yegukanye igikombe, kora subscribe, like, share and comment kuri Kimwe TV Show kugira ngo uzamenye amakuru yose yo mu Rwanda ndetse n'umuntu uzegukana n'ikipe izegukana igikombe. Bakunzi ba Kimwe TV Show rero mwakoze cyane kubana natwe. Ciao. Sport zo nakagaruka, mwebwe mujye muba hafi rwose tubagezeho ibintu byiza cyane.